ай 23 феврал раҳкӣ кадагем 7 рӯз мешавад. Ама на нони хӯрдан дора, на пул дора, 7 рӯз шид мардум гишнаву ташна. автобусе ки 70 муҳоҷири тоҷикро аз вилояти Хатлон бар Русия мебурд дар наздикии вилояти Самара дар мондааст. ин дар ҳолест ки ваъда шуда буд муҳоҷирон мебоист дар 4 рӯз ба Москав расанд. дар роҳ автобус борҳо вайрон шудааст. муҳоҷирон мегӯянд дохили он сард аст ва нони хӯрдан надоранд, зеро танҳо барои 4 рӯз ҳамроҳашон хӯрок гирифта буданд. вазъи баъзе аз муҳоҷирон нигаронкунанда аст. мардум почаҳошон варам кардагӣ ра гашта наметонанд. шав да барфи да берун мондагиянд. мардум гира мекунанд. кӯдакҳои 1.5 сола, 3 сола, 7 сола ҳастай. 2 сола ҳам кӯдак ҳастай. нони хӯрдан мардум надоранд. мардум расчоти 3 рӯз ваъда кардем, расчоти 3 рӯза гирифтагиянд. 7 рӯз шид мардум нони хӯрдан надоранд. холмумин ҳақназаров бо 13 узви хонаводааш аз ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ба Москав сафар дорад. набираҳояш бемор шудаанд. چی نرکن خلقی خیلی پرید کده آخه بلیت سمنوز پول نیست که ما سمنوز خریدیم. اساساً مهاجران در اتوبوس سفر میکنند که برای خریدن بلیط هواپیما پول ندارند. آنها بلیط اتوبوس را از 1100 تا 1300 سومانی خریدند که چند برابر از هواپیما ارزان تر است. این همین جا اومدیم بلیط گرفتیم، بلیط فرو این همین اینستاگرام فرستاده بلیط گرفتیم 1300 سوم گفت. سومش دادم این همین ازبکستان گذاشتم دیگه اصلش همین چگرا نگذاشت. پایم این همین پایم ابی پایم کراسافکا پوشیدن پایم نست اینا پوپشو اینا بی اینا بی پوچه ورم شبی ورم کدای ورم عروس بسیمه عروس عید باید همین جایمه بچه‌ها 7 روز شده 7 روز شد. مهاجران میگویند این اتوبوس 52 جای نشست دارد ولی در آن 69 نفر را سوار کردند. بعضی مجبورند تا مسکو راست ایستاده سفر کنند. دلوار حقنظرов نماینده شرکت سیری لحظه دنیا که مهاجران را بر روسیه میبرند در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلی تکنیکی پیش آمد و زود حل کردند. او گفت در تجربهشان باری اول است که اتوبوسشان در راه از کار میماند ولی تلاش دارند زودتر مهاجران را به مسکو رسانند. صدها هزار مهاجری تاجیک طریق اتوبوس، قطار و هواپیما برای کار بر روسیه می روند. اما مثل این گروه مهاجران نه همیشه راهشان هموار است.